TV, karibu sana asomoro video wenyo ni ritko neria Ijumaa titarikine mirongo itatu motenyi no yo gatano na gatatu mwako isire poera, yani ukiona tu 30 tuisire gukora motenyi. Good morning ritko rimoriyo karitigari tunyare gukora na no mwaka usomo motenyi go gatano gatatu nakikwabokiro mwancho murigererio Kisi TV. Karibu sana asomoro video wenyo ni this beautiful morning. John Kwambokana director Mtonga Kenya twanyagire gwikira nagaiga asomoro video. It is Freestyle Friday. Karibu sana so kunyara gusangana into this beautiful morning. Of course namange sana tokwariganiretie ayo turach kunyara gusanga ase obwamo kimwarora igadacha kana kubabekerera use kunyara kubama sese nibono mambi director Mtonga Kenya ante binga karanga bango abantu chingaki na barabanyare kuimukereria kemoika. Let them listen to that amatera yega na barabanyare kuigwa uplifted this morning. Mutekero kuiguta ta na yeka whatever tatuna mubui, you know. Hey, yeah, you know, na bokunyara kuigunga no na enkoro jakora ki ndai gukane banga wasinyiru gusama tenga kiende nero kuigunga ona akira rini sabanya sain kinko mosaba kinko motere. Lakini kwa nyaranga kagotera nkaro kobeka ekere kuwa bekira kagotera kuko igunga masabayo agonsipi uko yaroberi asogotero uko, you know, like me ekerente tuwakira nyasaye ngambia mono ngobeka gotera kwa DJ Kez na Guardian Angel kwako unipae uzima nakupa moyo wangu mzima. Nekere ntete ko muora kibna mwegenete na ndina skrimu to play solo baba, you know. Woro yani limbwate amatera getema etenkobeka namanya kuigunga nyasaye nindoche ngagega twanyarire kuimukerania senchera yamo gose eyende. So gocha sorayo mwancho murigererio Kisi TV. Good morning, thank you so much aso kunyara gocha somoro bire bwenyoni. And when it is Freestyle Friday, of course we talk less and sing more, of which gekora genta ya gose kora gachinsa ibere chabona mambia kunyara gotwara omo DJ geiga se studio achamo na Diana Moraha so kunyara kubaya entertainment baba bagusuye mebero mete baba Diana na bobono na bago kina ntumetengeri ngeri moiga nganguka nayo mwanchodre korunse nere somo motingera nega kombeka sengo isaransa. So some things are not for us at the moment. Kurende ayonsi we got you covered the mambi ya lero. Of course namange sana again reto kwa kana minutes ko yero gongoro wagusi. Thank you so much asponsi bali banyare kuboka na inche mambi ya lero 0768719470 nere namba yesimi yes studio ndo hii hapa karibu na mimi na boku nyara kungakira esimi gose onyare gontomera MS message tunyare gusanga naye asobwamo emambi ya lero. Alafu omwancho murigererio Kisi TV na boku nyara go tobwate ase mitandao au live Facebook no togotoka buna Kisi TV, tobwate Instagram, TikTok na X account buna Kisi TV, tobwate website ya www.kisitv.co.ke abuna YouTube live astogotoka buna Kisi TV. Mimo no haso kunyara ko yancho morobire bwenyoni na kunyara ko yobwate akera chinga ki. Of course no gali YouTube na gotoka gotonyora gali ase DMK Media Limited tuko pale pia
nabakunyara kumnyoka gali aso kunyara kubwatia omoroberio this beautiful morning. Pastor Henry Ayora from Bogitao Tapaskunjema kwa Daniel Bosire, William Mekenya, John Obiri, Andrew Mbaka, Joshua Ro na walimu wenzangu wote wa Gileo wasoe ase omoroberio this beautiful morning. Asante sana. Abaigambali banyare kuboka mapema tuni bunenyo kunyara kubwatia gwetera ase namba yes studio. Mbaro basoire gari live David Mogaka bwakire bijya kurugaiga Baba Dogo Nairobi watching live, barikiwa sana, asante sana. Aso kunyara goswa ase omorobere nyuranga yeganki CTV nero amandegere yomogusi. Of course we got you covered as tinjera au abwase ntagete tunyare kugenda baka asama gatoye bunge ye county ya Kisii ekrometere ronju manko nyororenga edleri yenge kigimanko erarire kabukabu tunyare gusinyunga what we are going to do tunyarenga nturaro tebionsi ari twaganeirie mungwana naro kuruku James Nyaoga no Clark we county ya Kisii na litkuregoro ni gomo deputy chair of public service board anyarete kubeko mswada bosio bwe bunge bosio bomonogeri bwe bunge yo Philip Nyanumba abasanyarete ko sababu na Clark we county ya Kisii James Nyaoga anyare kurusu gwabisi aba MCA bakanyara wikira na ase bungeria barenga aba MCA 50 abose banyarete gukwanira engane yo bakamonyora na mamacho au gati yabo obotumekyo bobe bwabisi bakanyara kwegwa libaga lyo kunyara gwakekura aba MCA 55 bakanyara waka ekura aso kunyara kumurusia bisi abose babegete yes aba MCA 13 bakabeka no nechukura ibere chikanyara gusaleka nigo bono tukunyara kubwatia encheri bikaro byanyara tukokorekana asa magachayo abwo butukubo kera rero abose boniga bunatogendete okwana as we stand to speak Kisii County tebwati mo Clark. We are gani kidogo from the other side of the studio ndochukunyara konyora oroboti oruo amo na ayande amange emambi ya rero. Of course ninkoro chega iga korko ngajeria kerubo already obokire na into this beautiful morning. I got a good morning and happy preparation day korwari manama Bahrain Kingdom all the way to my home Kisii County. Igari kanyimbo mwakiage villager na my husband Ben na bana bae Masidga na Bakdotak na baiboli bae Samuel Ongeri na Maria Nongeri na bana ba mwabonsi Fred Nyandeka Musimamo na Dennis Kirandi na mashabiki wote basoe ase omorobere bwenyoni ritko lya lero. It is a freestyle Friday. DJ Sa M muziki awotebanga DJ Sa M akondani akodion gusine seyo mwando bakoboli ancheno yo arai gusi enseyo mwando kana ni amakiaya inchetinko yetiga bakoboli ancheno yo arai gusi nini motaka iro teba gusi bone no maiti mboni ana abokire boro motete ntere lyogirigiya yogi mbwatere lyechitoro especially being a Friday watinda ndara kubuka juma lyaringe lyondigi na Diana na bontete kuegerere kengenche this beautiful morning. But thank you so much ndoche noare asomoroberi and thank you asemwensi bali banyare kumnyoka emambialera so kunyara kuboka na into this beautiful morning eliko nyara gusanga no murigereria emambialera somoroberi bwenyoni nabantaba ya ino nabantaba ngaine. And of course namrocho muraibensi yakini Moske William Ruto nagendretene taro yaye ase chinsemo chiria achia Homa Bay County na ekerare gari ya mirobiri au na gendrete koigora iso inchira bantu banyarite komoroto tenyora ngari tkolitanga niniga igete Kisumu akanyara gutware taro yaye me Migori County abrit koigora akanyara gutware taro yaye me county ya Homa Bay abasanyarite college chi program how Rusinga Highland no arengari na arenge chinsemo cha Uyugis na arenge chinse
mo how ame Homa Bay asanya ko ni gwa no governor we county you Gladys Wanga. Of course Ntuamoroche minority wave Millie Odhiambo the bad girl Nyarsuna alikuwa pale akamwageni kabisa. Homa Bay County pia wakanyara kumwageni John Mbadi nyumbani officially. Nilisikia wako chachari kubako unasikia pesa ya serikali siku hizi inalala Homa Bay County. Inega tiechingwa na chanyari tego chachari waburi kure igoro abase bari nge kubasaba ko baba twere na kutwaro kwegena gutia serikali. Of course William Ruto nanyari tego wakira Raila Amolo Odinga koko intirabirega kunyara kumusira gochikorije kirogo kia AU chikaga chikure chikagere gwako mutienyu o kabere mwakogocha tinyetano mo tatigareti gwikerabwe na chinga kiechecho gokorigere gadi gashago no arenga aliambia watu wa Homa Bay mimi sikuwa najua ningeelewana na nyinyi sikujua siri ya kuelewana na nyinyi ni kujuana na baba call it siasa, call it politics wase siasa yanyarite wako of course as chinsemo chiria but the Homa Bay people watu wa Migori, watu wa Homa Bay, watu wa Siaya, watu wa Kisumu achio nade yes wamea watavinga achio maber mmeamka vizuri watu wakiancha pale bado ni Migori County, Kuria East, Kuria West, watu wa Sirari, watu Isebania mbuya warae nimetebabo Enoch Mochere ngobo kabali babo Dominic Omondi ngobo kabali kuruchinsemo chiria utapata kina Mwita wameamka pale, akina Robi, akina Gati, akina Gokobora wote wameamka asubuhi ya leo. So kunyara kusangana kwa somo robire bwenyoni najua watu pale wanatufuata sana ndi mbatwanche tekikima alafu gokorugari Kisumu kwa mnyagosoa Kericho Bomet gochirogoruga igabata bagote yo mune kwa motebie chomege. Good morning, thank you so much. Asetare yumuraibwense so erikulia rero nigakabwate taro ya Yase County ya Siaya yukora una James Orengo of course na chikunyara kogeni gugari officially. We are looking forward to see what is the reception merobiro which koigorana ero chabantu bako mochecheri aburi koigora bako tabanga the president has upgraded mo atata. Are you catching me or you are there? I'm here. Niganyari tegoteba buna omuraibwense ya Kenya niganyari tebu upgrade Lake Victoria into an ocean. So you negatia liturach kunyara gokwanera ebambia rero of course chigo solinchiro ibere isato kolende ayo nali turach kunyara gokwanera emambi ya rero. Asante sana sponsor bali bagendete kubwatia omurobere bwenyoni emambi ya rero. I don't know if you believe that the president can upgrade the president can upgrade a lake into an ocean, but tatatabenga neticheche chire egati ya aba Kenya. But all in all, thank you so much aso kunyara koboke mambia rere kunyara busangana nche asomoro bere bwenyoni Robert Onyancha akontekinga kurubunya tacha nyamiobo Catholic no represent akobwati umurobere bwenyoni mambi ya rere abantu ba nyamiobo Catholic tutakiri tubatari gari twakemisa live tokore banchiri kabisa tokwira na gase studio benga we chinkoro cha kanyakire kusenga na Robert na kioro cha manganayo. What do you think? Bring your opinion mbio tibore so mwa bako seka kabisa kote banga Lake Victoria is an ocean now. Ni fununu za kuaminika that he has therefore upgraded. In fact, it came out like breaking news. The president has upgraded Lake Victoria into an ocean. But ni sawa tu negative cheche aba Kenya to what Vincent Babu from Embakasi Pipeline agotebanga akondani yomurobere bwenyoni this beautiful morning. Thank you so much aso kunyara goswa asomorobere mambi ya rero. And by the way, do you know that aba Orokigwabe University ya Kisii likuligoro nigo babwatekere sababu yo kunyara kogoka yo kunyara gusmile bakamage gumaega. Do you know what? Wanaingia shule fresh watu wanakujaga na nguo mpya, bago mpya. Kwanza ulio watakomenya sikako chabwate vituma abwate gasa ile pocket money etiete skuru. Sasa pale ndo fodhias wanapita pita pale wakiangalia hapa ni roho ngapi nitavunja hii semester. But currently I'm not going to talk about students nitatoka kwa ni raba hivyo.
Mebori bali banya tukoleta abana baba si university ya Kisii abuli tukoliego rasto kunyara ko admit for first year niko banya tukonyora chinga kichinko musane kere bali nge kulikia abana baba go swase university eseke niko bakunyara kwimurunganeria nene muno emerobiro yanyarite kurobekani kwa university yo njanya yarengi yo gwikera ne kigima litangani ensemo ya internet niyo yanyarite kwa fail kigima Elia kabere bagachikotegerera mangana amigosi ngati university ntera abana baswekira sime niko begote bakatebi mupeleke kwa shule ya migosi kindly si hapa na utegera chinkwana chiaba iboli ekere banyarite komerana ase gusekera bari ndikuira abana baba sokunyara ko admit ase university ekera abana university Majina najulikana kama Rose na Simiyu ama Mama Hilary Makoha. Nimekuja katika huu mji wa Kisii University na nilifika asubuhi mapema. Process ya kuadmit watoto inaendelea, lakini vile serikali ilisema yule mtoto mwenye hata pia hachiwezi anaweza admit iwa huku hakuwezekani kwa sababu bila kulipa pesa hauwezi foto zako hasiwezi processiwa. Jina naitwa Patrick Odongo. Kusema kweli kwa siku ya leo venye serikali ilisema ya kwamba admission itakuwa free hata kwa wale wenye wajiwezi, si ukweli, kwa sababu kila mzazi mwenye amekuja na mwanafunzi wake hapa inabidi atafute hela kwa sababu it's a requirement of admission. Kwa hivyo vijana walikuwa nasema ya kwamba ati tunaweza ingiza wanafunzi ya kwamba hata bila kitu ndio tulipe baadaye, ni uongo, si ukweli. Kitu ya pili, system iko chini kabisa. Wanafunzi wengi na wazazi wanangangana kuadmit wanafunzi kwa sababu ya nini? Hiyo system iko chini na kuna wazazi wengine pia wanapata changamoto ya kukataa fomu zao, wanajaribu kuupload kwa system inakataa. Kwa hivyo serikali iwe ikiongea kitu kiwe kinafanyika, kwa sababu mtu kama mzazi mwenye hajiwezi anaweka matumaini, na ambapo akikucha na fail mpaka hata huyo mwanafunzi hawezi kuwa na raha. Na watoto wengi saa yake pata na kashok, unaona pressure ama wengine wanachinyonga. Ngamba serikali ingetenda venye tungeshughulikiwa hapa venye walisema, tungekuja hapa tukombatiwe na maybe tupate nini kutoka kwa shule tuambiwe venye tunafanya ama nini. Hakuna programu yote kutoka kwa upande wa shule ya kwamba tufanye hivi na hivi. Tunang'ana tu kama wazazi kwa portal na nini hapa na pale. Hakuna mtu yote kutoka kwa upande wa shule mwenye amekuja kusaidia venye za kuadmit watoto kwa shule. Hecho ne chinkwana gose birengererio bya Bible ekere barenge kuira abana babo ase ensemo yesukuru ya Kisii University abuli kuregoro na ekere barenge kunyara gupokelewa ino igatie makomu babiri bakunyara gwetera timetinga ora flashback Friday. What was your experience ekere kwarenge ko reporter say university nyinyi ni wale mlianzia maisha nje? Because mimi nilikosa hostel, so nilianzianga maisha nje. I know what it takes, I know what it means kwanza maisha nje ukiwa fresh. But obiyambo linga kore first year gwachira ali skuru nabo gusabe credit kwegu nabo gusaba moiboli nonye chibesa chesku mogo tomera bwango sana ekera metu mwana wayo chande kire skuru fika third year. In fact unapigia mzazi achukui ama ata reply after 3 weeks. Ekumetererio menye ndo chiko yara kwera no bosemia au chia saba sae kuragense ya munimba to musayo gochaiga se studio eguro mwebuli about hizi ndo vitu sasa watoto wanakuja kupitia, mtoto anamalizia kujiua. We're going to talk about the rise of suicidal cases egatia hapa sae rero konyora hapa sae to yani kira kibambia ikikwabo kabako oigwa seke to musaye naro kolire kibweitira, and it is not normal. Wakoligere numbers compared to the previous years nchendo cheteli normal. Ndichikonyara komanyanga
nkieke kia bachanda muno iga because kwe gwete ntu natware ngotebe igoro ntu abaibuli abako tuitire gokorero goita utarereti ogoita. So unanga option by the way. Sisi hata from the president tulikuwa na loyalty pledge. I pledge my loyalty to the president and to the Republic of Kenya. That is what we used to say. Paka tunamaliza harambe to prove our loyalty. Ukifika pale nyumbani utapledge pia loyalty kuishi kwa hiyo nyumba. Ukienda shule we used to worship teachers. In fact mwalimu angekuchapa mpaka wewe balimo. We used to pledge loyalty to our teacher. Ukienda kanisa, in fact you are a good student. Onye no mwana ore musayo lazima utakuwa pale nini ukora bwati nchekwanza no mkatoliki kubwati dini ko gukoroswe PMC ko gosoro so youth tware tuga atukwa na combo anywhere. Nendo mwibulia igungata ulimi session pale kanisani ayomete byago samba. So I don't know what has changed ne ekegori ekega korende ekerebi nyabonya gotebanga watching live from Saudi Arabia agotebanga niko ndani hadi tamati. Nasema pole kwa familia ya Nyamongo leo nari nyangio mweri yomongina baba mora Nyamongo pole sana. Ari South Mugirango tabaka bosinange Iringa. Goodbye, bye-bye grandmother, this is not our home. Tegatimoke timori kogenda mwateba timori kogenda igoro seta kanti karingotera chiachire baba kulende uchese bonse bali banyare gusiria bamwe abo tekanyasanya ariko baremice gakechiga embembe anyarire gwaka ya mateno na inurema ngurate obutambe iganenchira twensi togweto tubangitera ine turamanya namba yaone neriyere Jelda boss JD agotebanga locked in kurwa chinseme chiga gochinse muchiria chiage Tare County ni Senator Msupu. Asante sana Senator Mcute, Senator Msupu. Ekiongozi Zefania Onseria agotebanga korwa Riana Bonchari agotebanga mark me present. Say thank you. Geoffrey Oguku agotebanga morning tuned in from Nyando Chibere kama kawaida. Honorable Julius Omosomba na Lydia Nyaboke wako ndani. Asante sana. Isaac Onwanga Koridoha Qatar watching to Nyarenda Bumachoge Chache. Asante sana so kunyara guswa somoroberio emambi ya rero. Of course sante tetwenda bakase echinse muchiria cyatendere yo gotoka asebunge ya Bumachoge Chache yokora una Alpha Meruka niga gatia mamenye korwa chinse mecho babiri bakunyara gwesokya na kunyara kumwakira mujumbo obongambi ya munase gatia magendera babiri gakunyara kubaikirania anemono nigo banyarire komotogi ase gatie chira chiria nyarite kubairira chinga kiche campaign niga babiri gakunyara guchikirania gwasibanyarite kumusaba nagendera gutwara moyo yoyo kabegete amaganio y'abananchi anemono be ebunge yae ase enkoro yae gwasagendrete gwikirania ayo amuna yanda manga ase gatie area agendrete gwikirania merobiri nyarire kubeka ase chinsemetio. Thomas Oruaru kutoka Machoge Paswoti, eneo ya Machoge Chache constituency. Mimi napenda kusema kwa masuri yale mheshimiwa wetu Alpha Meruka ametufanyia hapa Machoge Chache nzima. Mheshimiwa amechenga masule yetu yote Machoge Chache nzima. Pamoja pia amepatia watoto wetu basari ya secondary pamoja na ya university. Mimi kwa majina kamili naitwa Ruka Ogembo kutoka Sengera Bosoti ward. Electricity ameleta transformer sehemu zote. Manyumba anachengea watu na michango ya kanisa pia anaweka mkono wake. Nyumba zenye mheshimiwa amechenga ni karibu nyumba 10. Watu wenye anachengea nyumba ni wale watu hawana kabisa. Jina naitwa John Kige Ogembo kutoka Bochi Tendere ward. Mzee mbunge wetu amefanya maajabu especially upande wa mabarabara. Tumeona maajabu tangu hensi, tumeona maajabu. Lami zimepita kila mahali vile tumeangalia.
vile vibarabara tunaita sakekera vimekaa kama rami. Pale natoka Palaine inaelekea Misesi, natoka Misesi inaelekea Ikoba. Sasa hivi bila nasema namna hii kontrata iko wanaendelea kufanya kazi, na kuna barabara natoka Ikoba inaelekea huko Bunyanja, bado tayari kontrata iko. Kuna maji yalimu huko Eburi yamekwama. Tungeomba mheshimiwa hata ingawa maji hayo ni ya county, ajaribu aongee na watu wa county watutengenezee hayo maji yasaidie watoto wa Nyansara. Na tena transformer zile zenye alisema atatuma, ajaribu atumie haraka ili kila mwananchi apate stima. Kwa hiyo nampongeza kwa kazi ile amefanya, aendelee kutusaidia na tutamuongezea miaka mingine. Wona egati yabamenye kurwase chinsemo chiria chiatendere yogotoka imeye bunge ya Bomachoge chache ekora una Alpha Meruka babere bakunyara gwesokia na kunyara gwakangambye monogostia ase omo jumbo. Asante sana korokonga Enoch Mochera gotebanga good morning watching live korwa isebanya boda akotebanga bwakire bya nyasayo mwanche iroro rit kolinde akokaneria aborokigwa bonsi korwa ase skuru ya Boda Hill Academy emambingi yanenda kubasabanga banyare kubekomokia ase chisemi nani gagotebanga atakumweba mama mwabo korukubacheba kwamboka korchise muchiri cha byombe mwanya bando atware ejuma engiya. Asante sana Tiberia somwabo gotebanga ramigani hizo ametengeneza oyigankoro ekoroka na Bomachoge tache akobori ngarami kiyo yarosigwe umetebigane birengero byekati yabamenye abayiga kibatebire baro abayiga nabatendere tumetinga Tiberia sai no yo arai because Bomachoge chache nengare nabenga tareka ase ward ya utareke tibaite jonya kundego tebanga sa George watching and proud of the assurance and proficient of Ekegusi. The sky is the space. Tebia abasoti abo tipa kolemura omobunge bamoga Ekegusi sawa sawa twarore uzumbe ambia mono sa George asokunyara ko bwate murobire bwenyo ni emambi yale of course gamba ile bakasama gacho ye bunge ya assembly ya county ya Kisii buna nagotebi buna omoclack we county ya Kisii nigo botko bwalero nyara kurusubwa bisi yega maega yomo deputy mo deputy chair bwa ekiongozo mo vice chair bwa ekiombekeria ya public service board anyara te gwe muswada bwo konyara kugani buna omoclack we county ya Kisii James Nyaoga anyara kurusubwa bisi abe msieme rongetana batano bakanyara gwake kura sensemo ya yesa so kunyara ko murusia bisi abande 13 bagake no abwasa abande babere banyarete eko sali chikura cyabo tukatanyara ko bati enzire bikare byanyara to korekana blit kuligoro asamagacho assembly. On the question of the revocation of appointment of Mr. Chemisi Omariba Nyaoga as the clerk of Kisii County Assembly, the yes 55, the no 13, and the spoiled 2, total 70. Of course, the yes have it. But however, honorable members, Section 23, subsection 8 of the County Assembly Act number 24 of 2017 states that if the Assembly approves the motion filed under the section, the clerk against
whom the motion was filed shall be deemed to have been removed from office from the date the motion was approved. Means now has been removed from the office from today. Vice Chair, service body ya Kisii Omuske James Ondari na rentete notice ye motioning barusi omo clerk o Kisii okoro James Omariba Nyaoga akaru chisababu chinyinge chioko morusi lakini sato chiringa gross misconduct eogo saliri chiko na yande rero no twaikire gaiga barentere mangana iyo lakini rende muna chikora cyakwa banyarire ku morusi office twaikire bono tutige go nyakorusanie birogo tokore gas bono base bono ase county assembly by majority of vote go Muske Nyaoga akoro muna bone vote yaru tariko wera office lakini ende na maitenga na bwate ata jurisdiction saraliye. This beautiful morning nigo omo waziri gose omo clerk we county ya Kisii James Nyaoga stands impeached na county ya Kisii boniga tebuati mo clerk 0768790470 ebirengero vyao mbere wanasafisha ama sijui hata niweke hiyo swali aje, wanasafisha county ama ni siasa? I don't know. Inuntebingo because now by impeach omo deputy governor baga impeach omo CEC or administration kolenda era kairwa nerase kigambera kairana. Now they've impeached the clerk. I don't know who's next. Irene Mangoina whatever following from Beirut, Lebanon. Thank you so much. Asokunyara kubwati murobiri gwenyo ni emambe ya lero. Of course nimbaro chegari, I'm checking you. Kimogendrete kubwati ya omurobiri gwenyo ni emambe ya lero. Of course nindo china mangi sana agendrete okorekana yuo turachi kunyara kugendra go kwanera. Anemono ase ensemo ye chisemi. Toko ligereria nemono mugiro bwabali munigo gendrete ime yense ya Kenya. Abwase ababwatani awase sector yechisemi babere bakunyara gwesokya na kunyara gukwandigoro yo mugiro yo yoranga no mulo gatatu gusetamu ya gatatu abwasa abana bakogenda se chiskuru. So it is yani no na mangi sana genda tokorekana se chinsemechyo ayo turaga niko nyara gukwanira emambia lero kolenda siboniga ekigane 45 cyanyare kubutoka igoro yechinsa 12 cyamambia wakirengambia munaso kunyara kuyancho murubire gwenyoni na kunyara kuyobwate kigima teturenda sensemendi ye studio so kunyara gwakana bills 1 to 3 tokuirana ndo chake no roboti ro sensemechi skuru anne mona kurwase county Nyamira rwanyarte kwariga ni gwana Yvonne Moriasi toswase ni gazeti tokunyara komogeni timambia na kotevinga Friday ni golderi yenye kigima. Kisii TV amandegere y'umuguzi. Ejumapili yeye etariki yemo y'umutenyukianda omwaka oyo omurobelio osemere Jumapili ihora gochere live kuri kanisa getare PAG Town Yuekorawa amna Reverend Lilian Omwenga. Tajira ya jioni Yesu wangu ni alini mtaruki. Getare PAG Town Church ni gegutuka ase ward ya Kitutu Central, bunge ya Kitutu Chache South. Umirana no mwanonka Edwin Mukaya unabotambe asogo togia na bosasima ase amatera bunaya wanadamu msifu Bwana.
bwata etariki imeakisi TV amandegere yomuse. Eye Nkisi TV amandegere yomugusi. Eye Nkisi TV amandegere yomugusi. Bwate tarike uchakira chitariki ibere cy'umutinyo kyanda mechi maburo. Nyatiji ndigereri ngauchaka kutwara ubwene mrongo bwana okwengera nomatoni nango boy tako choncho chenchi change chobege Wai soke to muno muntu iwita yakawanji bono ngani chikwayo kuchibonika nemene mende ne rotigare utabia chitakora rara reno mo sinago tora matubia site bakwari ngikurusi bachandiro mu muro bande ko ore irosire ko Nchomete nchomete tinta bikori bina binta boni garo chinechi ngori gya bantu ka followers nke 100k followers na rio mete na ngori gigo na basanya abana bakondi nchiko be vixen alafu no aga igo konte binga tine cyber kora town umate nchobo sioro rio bona bunta target tigando rikisabirio mtona ro ranya kutorete obo nonsense oko enda gari natanyora basani batogoreke totenge bakabokise bono nande ntunya kuirana igo buraro guse twanyori already ase tole togotera akortori gosa kunyomunaye Oye mangana yako Ntabi yange sababu enene nkina chahiru lakini tato mentone soka ngo chiga oile ranti ya ochimena ntara miamingi gorobo nga manje bwacha konyi amanje nendo Otia Saliri Buyande Niki wachenchiriga Nazinjo zinagwa chenchiri wakinire Nche ngoro abana busena sana No, kiramo kungoyo ngomange na kyota nyo meirore seino. Tatso no muntu bwate chibesara kiya sencho yokobe extravagant. Naba kungu bakamukko. Agachiko mukungu mona gachiko nyo manyoko. Kwa kuboneka yo afata romontore onananserevo. kororege ntunkira kare kudike ono okumino kabona wandorore Ago, koba mwete ni mori boy boy. Wani mwete, koba kampaka, koba ita nata. Oyu wala ko. Ochi. Oyu ko. Oyu wala. Mwa ko. Najibesa. Mwa kande jiak. Alganero. Na wate bi umpema. No metara ngoro. Sinza chindogo tema kora mosoro rarengera. Omanye mwangole litangani. Iga ikoro kunga mwage sare. Bwati omugano oyo iga ayemo aseyemo mechi maburo. Ota Studios. Eye Nkisi TV amandegere yomugusi. From the heart of Africa, where dreams are born and passion is boundless, a new wave of talent rises. In La Liga, these extraordinary athletes are not just playing the game, they're transforming it. Danny Rodriguez, the man chasing, it's Lamine Yamal! What a magnificent goal that They is! shine on the world stage. Watch as they redefine football, inspire millions, and make history. La Liga, where dreams become reality. Eye Nkisi TV amandegere yomugusi.
soro mwancho muligererio KC TV. Karibu sana ase omoroberio bwenyoni emambi ya lero. Of course na mangi sana nkwalira ndreti anene muno ase ensemo ya magazeti tuchukunyara gukwanira egatiaria agendete okorekana imenisiko yorogongo rwa gusi. And of course lero ntegete nyare kobanga inspirational Friday nchukunyara gutwara mugeni ase studio se kagetari getamba korukumofat nyakundi ontebiringa noare round oisire goikagaiga etuchukunyara gutwara engambo yaito emambi ya lero. So ayo negatia yanda mangi tuturanyara kuminyoka ase nsemo ya magazeti na araturachukunyara gukwanira tunyara kurigereringa na kituranyara gusanga senchira ya mugose yende erikwene kibuna onsi kwa beri gokunyara ko yanyora asenchira yoboikerano ndanyara kwenda sensemo ya studio na gotebi igoro na otebi igoro yansamo itisemi abose bon muriasi nyarte gotara tiskuru au kunyara gokore round check gosabana bachiri tiskuru gosabari mumbaro bale birasi abose gati tiskuru nyarte gotarira ni kanyarte kwana na bali mu abanene be tiskuru echo abose banyarte kwere gosaba abayiboli kunyara kubatoka abana kunyara kwenda tiskuru au ekera abali mu abanene nigo babekire merobiri au bali mu kibagenda no mugirobo bono nigo banyarte gosaba buna aborokigwa barabanyara kwenda stibirasi byabo aboroki kibagenda no mugirobo baganyeti gose baganeti amagania banyara gotegererwa ne serikali ibon muriasi no roboti origa asenchira yoboikerano. Obo tutukanuni ko bagendrete koene kigwa maiga yichi skuru kuyigurwa nekirobono aborokia bekiombe gya kupet bagendrete no mogirobo omubarobo aborokia gwabo basoira sichi skuru ni goromoke kolengana negati abalimu abanene kurwa sichi skuru ao. Jina langu ni Bi Edith Manoti Makori, mimi ndiye mkuu wa shule ya upili Rangeni. Wanafunzi walihitajika kuripoti jana kulingana na maagizo tuliowapa wakati wa kufunga shule mwishoni muda wa pili. Nataka kusema kwamba walio ripoti ni wachache, walikuwa 250 kati ya jumla ya wanafunzi 1050. Christopher Morangi, Principal Yansabako. So, our school tulipatati on Tuesday, wanafunzi wanaendelea kuingia. So far wamefika 150, but by the end of today they'll be around 400, I'm very sure. Kupatikana no mogiro yo gendreta abalimu ababanene niko baerere bitambokero bairere koene kyabuna aboroki gwaba mbagendrete ne mirobiro y'ikisemi bune bwenerete. Wanafunzi waliporipoti nilitunga waride nikaweza kuzungumza nao sababu mimi tu nilikuwa shuleni kama kiongozi. Nikawakaribisha shuleni ilivyo mazoea. Kisha nikawapatia mikakati ya kufanya kazi. Mikakati hiyo tukaifanya pamoja jana usiku. Nikawaambia kwamba waweze kupanga kazi ya vikundi, waweze kusoma kwa pamoja sababu kazi ya vikundi ina tija yake na matokeo mazuri sababu wanafunzi wanaweza kusoma mada kadhaa kwa muda mfupi. Nikawaahidi kwamba nitawatengenezea mazoezi katika masomo yote na hakika ni kwamba mazoezi hayo nimeandaa kwa usaidizi wa mhaziri wa shule
na hata mkiangalia mezani mazoezi hayo yamepangwa hapo. Ni mimi tu mwenyewe ninayekwenda madarasani na kupatia mazoezi hayo. Tuko on the ground na kazi na tukiona any challenge except walimu ndio wajengea TC. You need 3 on the ground. Me, deputy and senior teacher. That is the boys out here. Havana what direction? Guiding them. Wanyosoma wanyatabalwa resume. Chinga kechiga ni kwa bakiri ngambi ya boroke gwabo asogochoro ko baterana na barabo asibaburiria bayibuli bari basibeta abana babonka ko batome skuru heri kwemanya chinga kechi amatemo manene abereire ange. Nataka kushukuru wanafunzi wangu kwa sababu wameitikia wito huu. Hata sasa hivi ninapoendelea kuongea namna hii, wanafunzi wamo darasani wakishughulikia mazoezi hayo katika vikundi. Nataka kuuliza wazazi wetu kwamba waweze kutuma watoto wao shuleni. Tayari wanafunzi wengine wamo shuleni na wanafanya kazi. Tunahitaji kwamba wanafunzi wote waweze kuwa shuleni ili tuweze kukamilisha silabasi kwa wakati. Na ikumbukwe kwamba huu ni muhula wa kushughulikia mtihani wa kitaifa KCSE. Kwa hivyo inahitaji kwamba wanafunzi wote watoke nyumbani waje shuleni ndio waanze kufanya kazi. So I think now we will batara to a clear direction because they are routine. Mama no school particular but they also but they have been calling kwa tenga wande school. Bono basoroire serikali etegererane na borokia iri mirobirio y'ikisemi agenderere bunita keire. Na request serikali ikrasma bali wacha the way forward to one school because this time 3 especially for the country clatters in humble time ba very waste map the direction thoroughly before the exams are here. So my request we can answer by dialogue and solution amicable so that masamani wote wanafanya kazi nzuri na kazi nyingi ya ajabu. Kwa hivyo naona kama itakuwa ni namna moja ya kutambua kazi wanayoifanya na kuwapa msukumo wa kufanya kazi. Kwa ripoti ya KCTV Kurwasi kaunti ya Nyamira, Mcheivon Muriasi. No chirega iga storach kunyara gusanga ase obwamo tokuchaka ase gazeti ya iga this beautiful morning Edwin Matagaro na Coral Brown Onchare wote bakurunyari yacho tuned in live. Asante sana mancho muligererio KCTV na chitigante bengambi ya muna kunyara kubokeri kubwate morobirio bwenyoni emambi ya lero of course na oto mnyakibaka ase gazeti iga ya The Daily Nation ekekebekire bosio bwe gazeti iga torachi konyara koligererio of course The Daily Nation politics there is a subtle contest for attention of Raila's supporters askiri wote banga silent war in Ruto's Nyanza tour wote bansega iga ogotaiwana was rivalry. President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua have had tense relations recently, and while the visit of the stronghold of the arch rival turned ally, Raila Odinga has presented them with a stage to demonstrate their camaraderie. A surprise development have exposed the bumbling tensions beneath. Epeji akane epeji agatane bichebekire gaiga oyegana muraivense yakini moske William Ruto oyorigathi Gachagua oyegan Gladys Wanga mu governor we county ya Homa Bay oyegan Millie Odhiambo Nyarsuna negatia banda bange wote banga they were the leaders were Sechiro ya Homa Bay market
ekere baringe ukwanira igoro yemero birio au alafu ginkoira na gorogega kidogo pale mwisho eline bicha ya Eliud Kipchoge bakotebanga Kipchoge's dilemma bakotebanga to retire or still hang on. I don't know how many times you're going to advise this guy here go say anyare ko retire go say anyare kogenderera. Now why mbona anataka kuharibu jina? Because the last few days in fact it chanced that hata Paris marathon akumaliza. Why does he want to ruin his name more than what he has gained? King Choges umete rivuatirire na bokunyara kuirege kigitambe sana gotira yani nkomiore ngotemore everything bako ufike pale juu but wakanza manya kama kutoka inse we kenso ko bunege tama gorosa nifikire gento. I don't know, me my advice to Kipchoge retire kindly, retire. Justice Lenol Kulal gets slap on the wrist. Anti-corruption court orders the former Samburu governor to pay 83.4 million fine and be barred from public office for 10 years. Akorokunga Justice Chief Magistrate Thomas Nzioki nero ninge kuna cheki neke iga alimwambia umepatikana umeiba pesa ngapi? 83 million. Sawa unarudisha 83.4 million kijana na miaka 10 au utafuti kiti yoyote ya ofisi. Na balibabwatira netukuna mama chaiga kila mtu pia aliambiwa either he pays the 83.4 million or faces 8-year jail term. Na balibande bagatebigunga watalipa milioni moja kama fine ama waingie miaka 4 kwa jela. Sepejeyo ya gatano narimo genda ligia oroboti rwa senjira yobo ikeranu. Education behind the scenes bid to end teachers strike. Epeji yo moelio various stakeholders in education sector are involved in efforts to end the industrial action spearheaded by Kupet. Koko ligi gazeti iga asepeji yo moeli ali chigani chibicheche abalimu ba Kupet naro chebako tebanga wamesema wanaongeza pesa lakini I'm told it is 800 shillings and chigani chiba takire comment tali chiba bako gomera boni easy they were to happen. Either mugome ingekuwa ama ingekuwa wangeongezwa hiyo pesa. So wamesema we are not going back to school. We ain't. Alafu labor Ruto's night talks to stop aviation employees strike, a meeting between the workers union and the president at State House failed to agree on averting a strike. Another strike is looming here. Aviators na barau batebringa ngotari aviator bari bendege ya 1x haya mbara bari bakwende chindege really. Director Mtonga, are you getting me? Sindege ya aviator 1x. Naongelelea the real aviators sepeji ya ikomi no babegete orobotoriga ase enchera yobo ikeranu. And then hapa chini public editor Peter Mwaura explains why the WHO renamed the disease said to have originated in Africa. Nero ebekire ase gazeti yegaba ukwanera igoro ya oburwairo boiga na origia gazeti yao ya The Daily Nation unyari konyora oroboti rwa senchera yobo ikera no tominyoke ase gazeti ya The Standard this beautiful morning tunyari korigera linga director abokombekera gazeti ya The Standard po juu egere tunyari korigera what is not happening ase gazeti iga egotebanga The Standard. Will Ruto Raila pact yield new super alliance? Hiyo ni samaki aina ya mbuta ndo walipatia president picha na yule nsukurura inamfika kutoka, in fact imepita kichwa yake na imeteremuka kwenda kwa miguu. Hiyo ni samaki, yes, ama ni ngege ni gani? I think this is mbuta. Political marriage. The president's tour of Raila Odinga's backyard has birthed a talk of a political coalition among their allies as calls for a strong political union, dominated speeches and the head of state declaring that the current pact will yield more fruit in the future. But with the new, will the new found camaraderie concretize? Camaraderie imekwa kila mahali. I would love to know camaraderie, what does it mean jameni? Tebanga nko batebya marieta nonyenche
Yes, narinyo the camaraderie eko bakatebanga. It is a mutual trust and friendship among people who spend a lot of time together. No kuigwa, no kutwaro kwegena, no buama tobya, bo buasani. Igati abantu bari banyarire ko ba komanyana asegeka egetariegeke. Alright, iyo nase egazeti eyiga ya The Standard ako you bunoroche. And then deals shocker for Kuppet over teacher strike. Peji ya kabere. Chebe kiregari ni ababwata ni au vekyo mbekeria gose au mubolivu Kuppet Kenya Union Post Primary Education teachers mekuwa pale. Haya, ukisonga kidogo ase gazeti yiga Mpirimbokense kidogo ase gazeti yiga Homecomings, who finances these parties and what for? Sepeji ya gatano na limo na bakokwanira oroboti oru, and of course getabwe keiga The Billionaire with 5 Suits na okebekire iga erigerikirikire na Dr. Manu Chandaria, a billionaire philanthropist and a family man. Beginning tomorrow, we realize the book of one Kenya's greatest industrialist whose life epitomizes hard work, success and humility. Digetabwe keiga onyarwe somera amange Power to Prison, how Lenol Kulal was nailed. Court sentences former Samburu governor to 8 years in prison or pay a fine of 85 million. He is also disqualified from public office for the next 10 years. I hope itabakia hivyo. I hope they are not going to bother us with the same. Ngoge Ruben, Ngoge agotebanga, we are live. Asante sana. Aso kunyara goswa somo robirima mbiarero erikonyara kuyobwatia kegima. Gazeti la Taifa Leo ziko mbili, of which nitatuchirigere bwango. Let us see the difference and the gap as gazeti chigaibere. Atozo faini ya milioni 84 Gorogaiga asibagotebanga au asote jela miaka 10. Gavana wa zamani wa Samburu wapatikana na hatia ya ofisa. Nitaenda jela miaka 10 nitoke nipate pesa zangu ziko kwa account bana. 84 million nipigie mwili pole. At least penny disappear, watu wasahau that I did corruption. That is my opinion, but I'm not advising anyone to steal so that you do the same. TSC yaanza kuadhibu Kuppet, tume yakosa kukata katika mshahara ada ya wanachama wa walimu. Asepeji ya Kabere, TSC has started to punish walimu wa Kuppet. Pesa inakatwa pale kwa account bila huruma, bila msamaha. I don't know what is going to happen, but vuta ni kuvute. Katika uchaguzi mkuu ujao nchini, kinara huyo wa ODM atakuwa ametimu umri mkongwe wa miaka 82. Lakini Raila hajaitoka 82 years because for the last how many years I've had ako 82 years. Msimtuambie tu kweli basi. Anazaliwa which year? Anyway, Ruto na Gachagua wangangania Raila kwenye ziara yao katika eneo la Luo Nyanza. Kila mmoja alionyesha nia ya kurithi ngome ya Raila. Asepejiga ya gatatu of course na roboti orobekire asenchira yoboekeranu. Ramsdale karibu kutua Southampton. This is bad news to Clinton Ondiki na mashabiki wote wa timu ya Arsenali. Inaaminika the Saints wako tayari kulipa Arsenal 3 billion aende Southampton. They never learned from David Raya. David Raya, they never learned from Unai Emery na huyu goalkeeper mwingine alikuwa anaitwa nani wa Arsenal alienda. This is Aston Villa and let me remember
kubatebinde. Alafu baada gazeti ile The Daily Nation ya Taifa Leo nako tebinga Chireibere hii hapa inasema Simanzi Mombasa cement akifariki. Asepejega bilionea Patel Hasmukh atakumbukwa kwa moyo wake wa hisani aliyewajali watu wanaotoka familia maskini. Ebicha enere yegeiga kurukwanga Hasamul Kanji from Patel anyarete gutimuka bulitko liigoro bagotebanga mwili wa bwenyenye mmiliki wa kampuni ya Mombasa Cement Hasmukh Kanji Premji Patel aliyekufa akitibiwa katika hospitali ya Premier Hotel Hospital Mombasa Nyali pale Mombasa, wapelekwa katika mochari ya Pandia Hospital Mombasa jana. Kwa ufupi goroyomo ganoye Hasmukh Kanji Premji Patel bichaya enere yegaiga Wakotebanga Hasmukh ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 58, in fact 58 years. Kabla ya kifo chake alikuwa amelalamika maumivu ya tumbo kwa siku 2. Ameacha mjane na watoto 3. Moyo wake wa hisani uliwawezesha anga wakazi 1000 wasiojiweza Mombasa kupata chakula kwa siku. Pia alisaidia idadi kubwa ya maskini katika kaunti ya Kilifi. Alisaidia pakubwa kurembesha mazingira katika maeneo ya pwani. Soa ase gazeti yega onyare konyora oroboti no muganoye uyokaberu muteneneri we kampuni ya Mombasa Cement unyare tegutimuka koriegoro jamii ya jinua katika dhulma japo ilinyanyaswa na wakoloni. Alikuvunjika moyo kamwe asepeje ya 5 na serikali mchabadone ya Ramsdale anataka kwenda Southampton. Kwa watu wa Arsenal they are frustrated about the same. TSC anza kuadhibu kupete intwaye kwandra se gazeti yaliende wameanza tume ya kosa kukata katika mshahara ada ya wanachama wa walimu peji ya Kabere na roboti Rubekira. Alafu AUC risasi ya mwisho ya Raila umri na sheria ya AU itamfungia nafasi ya uongozi asiposhinda kiti cha AU na kio bagokwanera ase gazeti yiga ase enchira yobo ikirano yo ne gazeti ya Taifa Leo ntete kuligere gati ye birengererio bya bananchi ekereba okwanera igoro ya gazeti ya Taifa Leo kolende minu yakunyale komyoka ase gazeti ya The People Daily tutaranyara kuligereria ebirengererio by'abantu ase gazeti chiga nabwate mambi ya lero. People Daily hopeful learners as Kupet calls ceasefire on strike ase peji ya Kabere. So I think so that wanamaliza mugomo. I don't know what is going to happen, but ntochukunyara kubwati before the day ends ntochukunyara kumanyanga what is going to happen because ekorokananga Kupet wamesema ngoja kidogo, ngoja relax, wait a minute, msitupeleke venye mnataka, we are going to have a deal. Ruto scheme to seize Raila power base. Quid pro quo. After appointing ODM top cogs into cabinet, President raids Azimio leaders backyard with an eye on re-election in 2027. Epeji yakane na wabegeta boroboti yorupichani ya President William Ruto ekanarenge chinsemo chiria chia Homa Bay abulit kurigoro wasi bamwete enswe nene kegima agende kuarigani alinea mate yae. Alright, ayu nase gazeti yiga. And then inside plot to split Kenya Railways asepeje yiga oroboti origando bekire peji ya 5 na limo. Alafu slap on the wrist for governor who stole millions. Pole peji ya Kabere ngokwanera bale igoro ya the former governor of the county ya Samburu, Lenol Kulal, Moses Lenol Kulal yoto gitenama macho yobo kurumi abwasebono ate betiwanyare kuira ni chibese chyo gose anyare koigorerwa ama macho au gabu nangukorera ensemo ya magazeti emambi ya lero kolende tingamnyoka sensemo ya studio aseda ya mugi koirena ni nyare gocha no mugeni tunyare gutwara ingamba stage taike 30 yoka asukunyara gokorera emambi ya lero tunyare komogeni director gose tunyare komogeni Diana Mora achike igamo na DJ Kate
asokunyara gokwara habordan John Komboka na liretariane director Mtonga Kenya nero la sense mwendige studio tosukan kweranda seka getari gutambia. Asante sana. Bwate tarike gucakira kitariki ibere cy'umutinyo kyanda mechi maburo. Nyatiji ndigereri ngauchaka kutwara bwene mbongo bwana okwengera nomatoni ngo nango boy Dako choncho chenchi change chobegete. Waesoke tomuno mondo oita ya kawanji bono ngane chikwayo go chibonika. Nemene mene rotigare. Utabia. Sitakora rara reno mo sananga toira matobia. Site bakwa ringi kurusi. Wachandiro mu muro bande go ore irosire go. Nchomete nchomete tinta bikori bina binta boni garo chinechi nkori gya bantu kaiga followers nke 100k followers na rio mete na rinkori gigo na basanya abana bakondi nchikobe fixed alafu na yaga igogo ntebinga tine cyber kora town umate nchobo sioro rio bona bunta tageti tigando rikisabirio mtona aro ranya kutoretio bo nonsense okaenda gali natanyora basani batogorekende totenge bakabokise bono nande ntunya kuirana igo buraro gose twanyolira already ase tore togotenda akortari goso konyomunaye oye mangana yako Ntebi yange sababu enene nkina chayiru. Lakini tato mintoni soka ngo chiga oile ranti ya ochimena ntara mia mingi gorobo nga manje bwacha konyi amanje ngendo otia Saliri. Mbuyande. Umepotelewa? Nakikuwa chenchiriga. Zazi ndio zinagwa chenchiriga kini Nche ngoro abana busenya sana. No, kirao mukungu oyo nkomange na kyota nyomeiro leseino. Tatsumi no muntu bwate chibesara kiya sencho oyo kobe extravagant. N'abakungu bakamukura. Agatiku mukungu mona gachiko nyoma nyoko. Kwa kuboneka yo afata rumonzore onananserevo. Korrege ntunkira kare kulite. Ono okumunyo kabona wendorore. Ago nkoba mwete ni muri boy boy. Wai mwete koba kampaka. Koba itanata. Imma. Oyo bona ko. Ochi. Oyo ko. Oyo bona. Muwa kowe. Ngachibesa. Ngwa kandre yak. Aiganero. Na wate biutema. No metara ngoro. Chinza chindogo tema kora mosoro rarengera. Omanye mwangore litangani. Iga ikoro kunga mwage sare. Bwati omugano oyo iga ayemo aseyemo mechi maburo. Ota Studios. Eye Nkisi TV amandegere yomugusi. From the heart of Africa, where dreams are born and passion is boundless, a new wave of talent rises. In La Liga, these extraordinary athletes are not just playing the game, they're transforming it. Dani Rodríguez, the man chasing, it's Lamine Yamal!
world stage. Watch as they redefine football, inspire millions, and make history. La Liga, where dreams become reality. Eye Nkisi TV, amandegere y'umugusi. Lazaon Hotel no mubagani ogutoka imyomo chobosongo asora gende kwegokia na kuriendagirirwa nchetekegima ase amagoria insemono. Lazaon Hotel nigebwate obokoreri au egatiabo a reception aso kwegwa obokoreri gose obokonyi bonde bwansi oraganye bobote jikoni ase bakoroseria chindagira chingiya echyo kwegwa ase amagoria insemono. Boigomba bwate eba gose ensemo yo kwegokeria aso gotegerera matera maya amo nebinyuwa au nkonya bale. Omubagani oyo gaboigo no bwate a boardroom ase ogokorera mikutano y'abantu abake na boigomba bwate a conference hall ase emikutano y'abantu abange egokoreka. Lazaon Hotel ne bwate chinyomba choboraro echo chire chisize au na bono chibwate eofa ase metenyebere gocha ase chirabeiga. Chinyomba cha executive quality nigo chiagweriria magoriabo korwa chiribu isano nemo weka chiribu isano deluxe quality na chirecho kogweria amagoriabo korwa chiribu nye na 500 weka chiribu isato na 500 standard quality woigo kogweria rigoririabo korwa chiribu isato na 500 weka chiribu bere na 500 inyuranga ase chinyombe chiga chionsi nigo kwegwa breakfast gose endagira ya mambia boigo oinyorenga eofe yeiga nigero ase metenyebere yoka. Lazaon Hotel ne wate omobagani ndomo kego se a branch ekorokwa Lazaon Annex Hotel. Yoboigo ebwate e hotel amonensemo yokwego kya ase amagori endagira amone binyugwa arensemono. Buigo ne wate chinyomba choboraro echo chibwate e ofa yemekenyebere echo konyora ase siringeri bweyemo yoka echo chiagure korwa eribweyemo na 500. Lazaon Annex Hotel nigo egotoka angena Lazaon Hotel ase junction ya Nyangongo ase para ya Kisii Nyamira Highway. Nyoko nyore obokoreri obyekegima na kwegokia ase ligoririe nsemono. Asamange bakirisimi wetrase number 0705935500. Lazaon Hotel for quality foods and services. Nkisi TV, amandegere y'umugusi. Wilex Wholesalers neduka eneneo konya ebintu byeduka asamogori nsemono imyomucho Kisii. Nigeduke yega egotoka ase para ya Kisii Nyamira Highway ase junction ya Nyangongo. Eduke yega nige konya ebinte binge egatiabo amasieti chabati yechi brand au esukari, echumbi, amachere, chisabuni chechi ina au amabuta yo koroseri endagira amabuta yo kweyaka chitishu amachokunyu yechichuba nebintu binde ebinge byogotumeka nyumba. Among no I love you. No the Wirex Worzerazi. Ajabike bintu biri byonsi ndigite list. Inchubaka Wirex Worzerazi ebintu ntumbetesiko. Mangu no abana turi kuchikurara. As long as no turi Wirex Worzerazi. Amaguri yarinzi mangu no negasi asuri. Pass. Bono ngakire sabu ore. Wirex Worzerazi ngakire sabu immediately. Buya kabisa by the way. Eduke yiga nige okonerie binte bibyonsi pi ase amaguri ensemono nabo igo nige bwate abakuri emeremo babwate umukia bwoko konya asobwango kigima. By the way. Amachero yo gabono kugora bunore gabwansirimo. Bunore gwansiga limo. Ayabe kora machere. Ntobwate obosibondo bwokorwa noborega iga bako bobwechi chabati ringo simera abana bakonyakori. Nabo igese eduke yaito. Toko okora bwango turochibona tokorere bwango. By the way nande ndo chegari murambika sine kobekwe gari. Sine kobekwe gari. Eduka ya Wilex Wholesalers Erenyankonko Junction ese pare nene ya Kisii Nyamira. Kiwa ikire na boko nyore eduka ite nene likire Wilex Wholesalers iskogago. Karibu, it's a home away from home. It's a home away from home. Wilex Wholesalers, it is a home away from home. I love you. Asamange bakiresimi wetrase number 0792503252.
Nkisi TV amandegere y'umugusi. Furahia na Star Times. Enjoy our amazing channels with the best dramas and telenovelas daily. Discover your love language. Will you marry me? Words of affirmation. Sure, I like you. Because you're unlike everyone. You are my baby. Quality time. Life isn't worth living without you. Receiving gifts. Thank you. Acts of service. And physical touch to build a love that lasts. Furahia na Star Times. Buy the DTH decoder for only 2,999 shillings and top up 200 shillings to enjoy unlimited entertainment on the Smart Bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go, anytime, anywhere.